Hena kaundu atwira ati Rigathi Nyarako adoptire. Nani adoptire? Mundu ataki adopta kwena ciari yake. Aratu adoptire twina ciari yakwa. Niguo menye mamu anyiti mamu anyu ni your sister. Nuni my sister. Ndimuthe. Rumuthe akwa ndangindigira kirumi ringi. Twina ke twihokete Gachagua. No mutigeirwo ni Gachagua kirumi. Riu Gachagua is my father. Ano baba itu. Rumenye igothe twi one time gwa witu. Urata mami wanyu atia? Sis. Fathe. Bro. Yako yake ndo kamwira atia? No baba itu runeni mehokete. Ono majite dadi to ndi maigite hau mari. Maraikara ko. The squatters. O maraikara squatters. Nyijaga ikara leu nyumba nene. O uraikara main house. Ni Karen. So uri hamani ni Murang'a? Ntoka Murang'a. Uraikara Karen? Na rwacere kwa niome wa Munyoro. Aya. Ni Karen. Ruko ni kwa twekwo Karen. Twina na ndrade kiromo iretu wa wira. Na mwanake wa wira. So imwana iria igire cia Rigathi muracimureta natia nacio? Ma bro. Aso ndrameta bro real. Real bro. Ayeri. Little bro. Na they are happy that I've joined the family. Yeah, better you look alike. Mama boys. They will do tikiria taturi. Reverend Rigathi. And a boys either too. You're the latest. Kihoera ciana ciake. Arauga rathima. Tru ni turahingire ciana tari ariri. Ta cia Shadrach, Meshach na Abednego. Aje batire matiare brothers. Ndikiana. Jano era maruti. Wewe mwana kanani na sitaki kwa mzai. Mzai sasa mgani? Na muhoe muno. Mzai. Muhoe muno. Tondu tungiria giti. Kia kuria mbere. Kia mugathe. Na kamutarake mutinera tondire ndiraigua. Kamutana kira baba wanyu heke kira tuirwo. Ndirona. Mutire murora. To muthe wa ndo anga ndo. Na ndira maire ina kirimu. Muthe wanyu ndangikira na ta icio. My dad busy. Agi focus na maundu maria marahanika. Akire party ya hau. Agigithie na kau kou mbere. Mufati mumwe hete kekira tuirwo. Na ketha icire ara focus na maundu maria me mabata. Gutuo kekire. Iyo ti nani issue. Ti nani issue. Issue nene. Tukua nani issue. Ni nani? Ni issue. No reure. Maundu ma kawaida. Keki gutuo. Na maundu matua maria atuire. Akiwade komeria. Shesheni hakuwe nawe.